Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Hasho bangin sedang yang nekajing ekran jangan berpi. Kalau kena Rwai, Aiom Kmen. Tip ni kau ban yus ngasih kajing Rwai gitu Phira ngor kan. Marpidai no Rwai. Dah, ini Rwai mah. Hai. Sudah, okey. Dah, wei like. Aiom Kmen, ngin thap lagi ti, ringkat banga ngin yas noba, thap lagi ti, lada kisloba mensim ke Kmen da jing shisha. Aiom Kmen, mentakalawan, jeng pernah majongan, kum karus ni, donor berhem ngalir senja sahid neng. Kalau sibun ya kapor kejumpi, dia mentangi kuat banyak kerana berpi kalau kena kajing Rwai. Memang pidang lambat ngor kena Rwai. Dia kuat banyak kerana kau beri Sitamary ke molong. Tapi ya tu yang ni, kau lebih boy banyak Rwai beri Phira atau terus kena kajing Rwai. Matrai de naka live po Instagram. Dia balik live po Instagram. Dia kata kasih dia live kini tak Phira. Dia ngakum pet kini tak live. Dia ngong ni tarai gipun ngong pet ye. Dia balak kamlong famous. Dia mah dia ngong ni should join mah. Dia jadi si accept. Dia join kini. Dia join bat dia long setenat kini. Dia ngah keren baik tu mah. Dia Rwai kini ba iba sebenarnya orang ngaba ini ready nang Rwai. Tengah Rwai betul mah. Tengah apa Rwai Phira. Tengah orang Rwai bet. Tengah tak ada kini bab Phira saya tip yang orang Rwai. Tengah orang tak por amba. Ngarang ada kamu Rwai. Tengah apa ngampai perkara banget poin sisa orang Rwai mah. Tengah yang bang ada kamu Rwai sisa. Tengah dia tu kan bisa poin Rwai. Berhata kapor ngakar mau ngarang jadi hinong Rwai mah. Ngapai berkat berhata sih bukan live. Ini Rwai on live. Lalu ada live audition ngomong kan. Next option mau cut di table lah. Nara idan arta kata kami sih beli aku Rwai bahama. Aku baham Rwai jadi Rwai kasih tu kamu tahu ngom. Ailan nak kibri aku asyak. Nadu orang Phira ini aku no kan kam Rwai berpi. Nada dang rete ngam tetre bakadan kata kesapan Rwai mah. Rete ngajik chat hikum tu chat nang dadan program itu. Kami rolong ngam kentai te ada dia kena kenur em nga persiang ben. Tak ada dia hadin bang la syong kelas 10 yang setiap bang adon cisai kata kesap Rwai. Tabang ngompe perkara dengan boy ban Rwai bagi bab Phira. Nanti kata kesini bani kau ay bang Rwai post studio ay kemudi. Tapi dan macam sok Kmen, people perkat kemar Phira sebab aktor mah. Kata ngajing sok Kmen liti kapam nang ban ang show. Lalu aku ngajing post studio. Lalu aku ngajing post studio nomor beli nomor ba long nak kumba haka lockdown nak kita kepar. Di lockdown lalu kata runga samairang ibab Phira sini selo. Tengah long sim jing kin mo yang bangan kenduk. Dia kajing play nanti boleh tarai bangan saya orang semata. Buat kajing practice tu apa berselap apa kali yang practice mah lek udah pun kendu tercisni hable dekat bala. Jing kusla jing sofi barong in ilo chat biang, ringkat bat pias la pertai na marnga Kmen, barong Kmen la, barong Kmen ni Kmen la. Dia ni payam tas si Phira nomor Phira di aktor. Dia ni hanya Rwai Phira hi. Pi itu yang ni kendian. Kumno Phira hi pada yang nak Rwai. Masih dah ni masih ada tu masih. Kalau nak kiwi interview rumah masih apa. Ngadi show tu orang Rwai, masih Rwai ngadi orang Rwai masih. Tambah hadir pat imat pun nak film kasi jadi dengan Rwai. Hadir pun orang aktor pat lakam pernah kibri usah pangjongan ta tengah show. Ngaruh masih kuat kan. Terus berbaut isap nama show sutenat kalau kita kajang bawang pari kiri hobi jongan apa Rwai. Tapi kita kan ngarang lah, poin nomor Rwai ngasih kuat hi, ban idan itu yang mesin juga, kajing thang juga hi bang kuat Rwai, tapi hati kedur, mata ngayo ni lah tengah lek kelehi. Tiga ni kajing Rwai, pisna hi, mapina dan masna. Ikan kajing Rwai, tadi buat kompos di wei ba Jeremy mah, ita ready nanti na Rwai. Te kalirik setelah thought di ba sanat basai mah. Bar kumtain, bar hadir pergi ngapale kini ki mixing, bar mastering dulu, bar tune keniat nanti na nandan. Kebuyan nanti nak hati pula. Tiga ni pila saja Rwai nado dah keren nak kumno pina kapan aja pina. Hoi ngali nado por kita drama school ni kita kibale drama school nado tu por asan Rwai. Dia try ki acting ro nado tu por hi. Naro naro macam pada sekolah apa segments tu mah untuk sidang kita opera, sidang kita annual concert kan. Nado tu por ni ngasih Rwai ngasih acting ro. Aku tahu.
Teknik kakam Rwai kan utili music video bapila Rwai hi bapila ahi. Ngathai maswa ka tengok film satiru nga Rwai ko Rwai tu. Kerteng sendat na kerteng sati mata ke Rwai nga aklat hi. Teri tu pat ngaju persang ta bam jalan hi pakhat makam kami habok ni habok teman akimat berpergi center mo Rwai kui. Teri Rwai beng macam sama kada tu Rwai shisha mangale. Kalau kham biang hi ka view ban ti yu ban kam nom ka view balong hi Rwai nga man ka pot bala kham biang hi trai. Te ba mentang nak Kmen ba kadi Rwai shot kadi Rwai state kadi Rwai Kmen kan perkeman si shai pi barkan ni rap inga ini ki lang ban ni ki view si ke takata. Ini kecil Rwai kebapi Rwai mata nama bapi Hima pi turai. Hima pi yang turai. Syuting tu ini menu bala kata nak kejenglot haba pisna Rwai hi music video repilih hi mata. Kadang nak ba khaj stang bangale por acting ladi tengah mdot issue por Rwai ngambil issue nama ladi deki we kita bet kejenglot. Rwai kita Rwai ro kadang kejenglot ki actress ka jaga balik location shoot ro. Baru kita tetel ki bon baru so editor cameraman berkhoi ngap selo jong tekada ni kejenglot. Tarai kata kejengmi rai apa kata kejenglot kita ngal ta video. Kajing Kmen jong adi kata ina berkhoi ni dalek no ka kam te ni habangi perlut ni perkhat mengi nyok nam ma kadi ka profit ite ka mtai ngam Kmen te ka shang api pa ba dar kisu sebasu senai lam ya keshan lam penpet lam bukan bon ka view ban ngar mani ai trai te kamai cak pot ni sai. Tapi penkut tak kena kejeng Rwai Kmen Aiom Kmen ni pindah dia tu shoot kejeng Rwai bapin Rwai pindah melek biar mana sekemat. Kacing terang jong yu no Rwai ma komade ni sita ro mangar kum cu terang i ko ai pan Rwai continue na ba ni dan kacing hit pan Rwai mudi pan ko tang ni ba katar ko sang berkhoi kajing yo kamai nga ada kami yo kamai te man siap sange no ngap sudah tang acting kum cu hi ada ba yo pan ni te ngam continue bre muka war katar na persang hi sa alai ti jeng Rwai Te itu yang ada nomor ba kibun kena Rwai na kibun pa kena Rwai ni dalam vision kena Rwai kibun tu boleh pijet tang ini way kena Rwai kuno people berkat pijet bertang ini ya Sitamary kani ngalong ha ba iban hatu por bangale audition ro klabran klabun ki Rwai ma kaptam nasar belapa klale online audition klabun tu ba ngala persang ban kibun beteng kilong no tengani ka dor ro ki kala he ba ma kiti ki Rwai ro ki baba cepa ma te ngala ngasulo te ki ngala ngala Rwai tang ada tang kacing ong ki ka dor kala ada tengah khadu pang kerpat ren oi ngai kong sita idan shat kacing thrang kamasema idi kena samla mata ko ngai idan kacing thrang kadang kata kacing kwa than jung even Rwai but she said onga kum tai la Kmen bai la kloi da ban na mai ran ro iwan chani ke ta ta dur ke ngaru ngai lan no ke na ba ngai kacing thrang ka dur jung ke Ayo Kmen mentakalawan jeng pernah majongan kum karus ni donor berhem ngaler senja sahid ne Te pai biang si Sitamary mata. Te kejeng Rwai jumpi kan kut no tang ne pindah kuat man Rwai biang. Ban syukur nak kami tengah thai kam hon re kam siap namar ba tengi kina Rwai te mo long kuat ki la da long khot je tai te long kuat hi ban chimenta ki ki pat. Minta pindah le yu kan na boleh ne na sange boleh. Menta ban sudah virtual. Te minta pi Rwai te kumul le no pin kap kostrat kejeng Rwai ne kupul ni kejeng pule. Ngam long kata ka jirwa janga kan long ka blis de long stana ka jistana dai ka kam puli dengan ya ben. Te kejeng Rwai yu kejeng Rwai slow ne Rwai sharp pi sam slow. Jirwa kini kini long stana ben. Nama jirwa slow kita ni bang stana ki jirwa hit kita ni bang stana. Tahu tak? Tersyukur ut bapi Rwai mata ya kejeng Rwai bapi Rwai mata Aiom Kmen. Ki bapi strat na pening kejeng Rwai Aiom Kmen. Tama pi la. Ipat bang stana tengah thai ni tu ipat bai shule lalang tu mo. Shalla oh shalla la la shalla oh shalla la la shalla oh shalla la la shalla oh shalla la la. Tama strat. Tu boleh ba Phira i Rwai hi yak lang ro ini music video. Tu boleh film kerpat lang i Phira boleh film perak lang pi ana music video. Ikata le jorong ilado kerpa la bon modern te kalau no ba ngako jo ba kadang ni lockdown mo ngamu ida samaira tingi dong yo tang sisi asi ban dog don tiki cakang ki location la yut ki on ba da kwa le no namne nang ni ma to location kana ka we collection ni po gym te we location ni le ta ka bathroom mo ki break no kerki te
ngaji masih ngaperkat kan bermain ini nama irang kan berkat saban praktis ru inuan penuh nama irang malko praktis sya kata-kata tu masih ngaperdak kan tambah next video yang sampai baik irang ini terima yang terima semua mana pisau nu sih dah Oh, itu. Tok ini kecil kerpat jumpi sita yang kipat buat kamar bah pidang kemai. Yang kecil kerpat cuma nanti kalau ba penyepet ya kan ikan music video ban sepelat hak santarik muntah benai. Dia Kmen ba pin standar dengan dia Rwai ba pin ya share lang ken mo ki parlok ki bahaya ngasam jopi ba khamtam la pi dan ki por le Kmen te ban share te kan dia Rwai thai. Ya subang hi. Agar pat takin ba punya ai lang kersan yang ala makan ni kedek sin ban kong janga mangan Rwai hakum kini ki music video ba kham he kum ni wa ten karpat di ba pin kersan la ta kum ta kulish buat Phira sepi. Hai ko ba ong nado tu singlar bong i matar ngono kumju subha nangi kersan nga wala ngalawan shwan uju shuju ba piong tabala ra pisu tanat nga lada kabya kata acting jonga kabya gajik berdunia nga pi subha syukur padet pi bai ba bar khoi subha kersan nga kubri shubon ya sese Ayo Kmen minta kalawan jeng pernah majongan kum karus ni donor berhem nganer senja sahid neng jeng kuslai jeng sosi barong in ilut chatbian rengkat part pias lapar teina mar Kmen barong Kmen la